Itu mesti kemang kondo, rada tumpan, patake ronjil, lake 1 lakh. Lapen, ansusi non mat ke 1 lakh pulo, first phase ka second phase benten ni itu lakh ni an pata ronji. Ni tumpan council authority atum hukum dengan pilok pulo, jaya 1 lakh apata ron nang po. First phase, second phase atau 1 lakh. In total ke 2 lakhs. Lake tumi pini akan kali aprang-prang kawan bom lo 2013 along dan change si 2020-24 anta pray lakni soseba tam do lage ini period kali ini jadi kan siwan la langli joint secretary Mr. Pensing Rompi alang kita lakni pak sosi chot pataron lo kasi pining pon ke manga bang la lo niri tum keron ponji la kiri tum that indigenous in Loma Soto parts in Ron Ponji. Ke dobari open ke door to Ponji. Lapen elitum free of cost. Tanta korcha nang nilo rada tu. Jiri poan ke itu free lo. Pero kemana yang si longe pelan kewo tundo jiri po tak atam gitu cep. Urutan te elitum ala bangga waktu alang tu ke kaman bangga cipinan po setamanya ciri pon ke lake binang nila pada itu labang so patah kiron pen isi gomen pantal itu barat pantal itu akhirnya itu yung si patah wedet po tante rada tum kupini loan cian itu setamanya longle mortgage at hayo depo nolong ke loan ke ang mortgage nang po kasi longle ke duwing nih tapi napo central scheme mokha pata we kurang te itu awas aja long we jadi bangun hidido kustame sok tame jonglong le pata we itu oke man pata do ini registration tak video nanti la person taxi itu PM Kisan kudo agriculture pen data central pen poisa farmers tum ham ke wondo apa longi plan tu nanti sini tum la non authority tu hukum nang ke toy ke ni tumpan lakni apa taruh ni isi tumpan dan todo nasi erotum we form di bombo we form den bombo nasi itu kitchen si bang itu makanya 10-11 November ciklu Amri LAC dah bangke saya dengan aklam long itu roni pun. Laso picu bangke tarik kresi lake Rongkang LAC lake Dongka Stadium Dongka Mukam. Sontot si tarikin ko rapo November cikgu lake Haurakat LAC lake Dok Muka Higher Secondary School Philolog. Sontot kaksi ako 26-11 ani lake Bokoyan LAC lake Japra langsung Culture Complex. Pada pitu 27/11/2024 lagi di LAC lagi para langsung Presiden Phil Pusiplo ala para langsung di itu Presiden kewan adim amen ke Presiden Pusiplo daksi itu ronipo apen next phase bangke modit itu modit bang nasi itu kudam lo kan rat anta patake ali dulu lapel government tu sedame ali dulu kema aprang-prang ke pata piwan re nasi council ta revenue kelong komplek dulu nasi 2022-23 anta dan revenue ke 46 lakh na bon sita 23-24 man ke ingtoi pigan mane ino pahi cinta hai sare aputi 8.5% itu long. Sepining tadi itu kemana bangke 6 crores. Lalu tak sedami hai, kami itu bangke kemana bangke target kita 6 crores. Siri itu wan ma, berada pan patah kecil tiket. Lalu itu alil. Lalu dah bangke hanta itu mana kimakung ia lama bela. Lalu itu mamen tiir kela ke protini kemana. Nakeli tum isi long semai lo, CM sar tum IM sar kado kami, tapi itu secretary kado kami tum
kalau so bikin ni dong lo, lasi tingwai lo, jadi itu isi amen yo nai lo, lasi prokimia keman, la prokimia keman ba jadi itu, land review department kan, itu pata kero, ba pata ke transfer nam jadi boleh, komnya kan, English kan communications, ba class conversion, mana lonely, kita lonely kan, and mana lonely, ba commercial industry lah itu, convert to ayuhin ta la prokimia keman nang situ lempo lah in short la penditum that revenue department to district council and revenue department ke long leke strict big 11 pi ini ke that indirus tum se long ko long leke lasi diritum chu hekta isi che pas tan lo tarbiti tahay, ingo so tahay. Sitame, long si komani, ingo so kalipan, dukom lo putante. Long li, arrange banke, awidat po si isi pen cuci parayin. Bitum ingo so wikang po. Ba, dat indigenous, aku pen cuci, ingkan suri-suri pen cuci, batum si, long li arrange banke, ducok po. Presiden review tunggu kayak kita itu council X and voting se itu mangke follow pompo malah shooting si klaim bom